81. Wataki matinda Paro. Tunaanza kwa aya ndogo 10. Wachak kod kanyo. Tuanzie na hapo. Wabiro songo kaka Nyasaye wanamiwa ng'wono. Tutasonga jinsi ambavyo Mungu wetu atatupa neema. Ang'eyo ni Nyasaye osetimo gik mabeyo. Ninafahamu kwamba Mungu tayari ametenda mazuri. Kenda dier Nyasaye osetimo gik madongo. Na ukweli kwamba Mungu ametenda makuu. Tochako wuoyo kowacho ni. Na tena ananena akisema kwamba 81 aya ndogo 10. An Jehova Nyasachi mano okeli mano kibinyalo baba. Mano eri kibinyalo. An Jehova Nyasachi mano okeli malo nyaka ae piny Misri. Ndiko no wacho, andiko hilo linasema, An Jehova Nyasachi. Mimi ni Yehova Mungu wako. Mano Nyasaye wuoyo. Huyo ni Mungu ananena. Tuko ni An Jehova Nyasachi. Kwamba mimi ni Yehova Mungu wako. Mano goli ai Misri. Ambaye alikutoa ukatoka Misri. Nyasaye mawuoyo gi joka Yakobo. Mungu ambaye ananena na ukoo wa Yakobo. Kaka no golo gi e piny Misri. Jinsi ambavyo aliwaondoa kule Misri. Owacho ni en Nyasachi. Anasema yeye ni Mungu wao. E thuolo ma wantiere kawuono, kwa nafasi ambayo tuko siku ya leo, gima miyo ng'ato nyalo doko manyapo. Sababu inafanya mtu anaweza kawa mdhaifu. Mone ka gima onego timrene ok onyal timorene. Aone kama ile ambayo inafaa ikamtendekee haiwezi kumtendekea. Alipoko fwenyo ni Nyasaye en Nyasaye. Hajawahi gundua kwamba Mungu ni Mungu wake. Nyasaye tekriyo. Kwa sababu Mungu kumuunganisha ni ngumu. Okoyota hinya mondo riwe na dua Nyasaye ni wareo gi ng'ane. Si rahisi sana kuunganisha Mungu wako na Mungu wa mwingine. Kuro Nyasaye en Nyasaye. Mungu ni Mungu wangu. To kaka en Nyasaye no. Jinsi ambavyo yeye ni Mungu wangu binafsi. Nitiere gik madongo kata gik mabeyo monego Nyasaye otim. Kuna makuu au mazuri Mungu anafaa akayatende. Kuro kuchako wuoyo to wacho ni An Jehova Nyasachi. Akinena tena anasema mimi ni Yehova Mungu wako. Mano goli e piny Misri. Ambaye alikuondoa kule Misri. Na mdhogi malach nina ponge. Nyasaye no wuoyo to wacho. Huyo Mungu ananena na anasema, Mdhogi malach. Panua mdomo wako wazi. Kae na ponge. Ndipo nitalijaza. Nyasaye manyalo pongo dho ng'ato. Mungu ambaye anaweza kajaza mdomo wa mtu. Upongo dhok nade. Anajaza mdomo jinsi gani? To yie mondo tim dwaro mar Nyasaye. Kama mtu amekubali atende mapenzi ya Mungu, mofwenye ni adier na lware lwet Nyasaye kowara. ndipo agundue kwamba nilianguka mikononi mwa Mungu nikiwa nimeokoka. Mama wache Joibrania. Na ndipo andiko linasema kwa Waibrania, en wach malit ahinya, kwamba ni jambo kuu sana ka ng'ato lware lwet Nyasaye, kama mtu ameanguka mikononi mwa Mungu mangima ambaye yu hai. Mano kende wach malit. Hilo ndilo jambo ambalo ni kuu. Gik modong to koro ok lit ahinya. Yale mengine hayajalishi sana. Gima lit ni alware lwet Nyasaye. Kile ambacho linajalisha ni kwamba nimeanguka mikononi mwa Mungu. Koro kaka na alware lwet Nyasaye. Sasa jinsi ambavyo nilianguka mikononi mwa Mungu, Nyasaye no bedo Nyasaye. Na Mungu akawa Mungu wangu. Jo-Israel no goli e piny Misri. Wana wa Israeli waliondolewa pale Misri. Wan mwabede kiwanja sani nitie kama no gole ng'ato ka ng'ato. Sisi ambao tumeketi kwa hema kuna mahali mtu alitolewa. Ana no gole iricho manota amawuoki. Mimi niliondolewa kwa dhambi mahali nilishindwa kuondoka. No gole ituo mane ni kuoma mane ok nyal wuok. Niliondolewa kwa ugonjwa ambao ilikuwa ndani yangu haingetoka. Tuo mar asthma ne ni kuoma mane othiedhi motamo. Ugonjwa wa asma ambaye ilitibiwa ikakataa. To sama na lware lwet Nyasaye. Wakati nilianguka mikononi mwa Mungu, chieng' manarade kod ngima. Siku hiyo ndio nilikutana na uzima. To ngima manarada gono. Na uzima ambaye nilikutana nayo. Omiyo Nyasaye osebedo Nyasaye. Imefanya Mungu awe Mungu wangu. Kare gimora mora machal ka gima koso. Chochote ambacho inakaa kama nimekosa. Katimo dhoga muda wuo.
kama nimeinua midomo ili nikanene, maparo kum Nyasaye gi gik mosetimo, nikakumbuka kwa Mungu na yale tayari ametenda, Nyasaye no wacho na ni dopong dhoga, na Mungu huyo anasema kwamba atajaza mdomo wangu. ng'ama dhoge opong ok wuo mathoth, Yule ambaye mdomo wake umejazwa haneni sana. ng'ama dhoge opong ok yot mondo wuo, Yule ambaye mdomo wake umejazwa si rahisi yeye anene. Nyasaye nyalo pongo dho ng'ato. Mungu anaweza kajaza mdomo wa mtu. Nikech ang'o? Kwa sababu gani? Oting'o dhoge mondo wuo. Kwa sababu ameinua midomo ili anene. Sama Nyasaye obiro molimo ng'ato, Wakati Mungu amekuja ili akamtembelee mtu, ana wuon adagi, mimi mwenyewe nimekataa. Ni onge Nyasaye manyalo limo ng'ato mawe ng'ato kama no yude bang' higni 2. Kwamba kuna Mungu anaweza akakuja kwa mtu na amwache tu mahali alimpata baada ya miaka 2. Mana dagi. Hiyo nimekataa. To nomio chiemo na wacho niya, na ilifanya siku moja nikasema Nyasaye chwani be okwarga joma richa ahinya, kwamba Mungu huyu aokoe yule ambaye ni wabaya sana. To ka ng'uono rado gi jalo moro mararacha, Lakini kama neema imekutana na yule ambaye ni mbaya, to kedo matek mabang' juma achiel, anapiga vita baada ya wiki moja, to Nyasaye oseluoke masuche manyoen gocho kinyamanyo miyudi. Mungu amemwosha sura ambayo alikuwa nayo uwezi ukatafuta ukapata. Akia kata mana wacho nani manene kenda. Sijui ni mimi ninaona peke yangu. Ka Nyasaye otimo ng'uono ne jalo moro, Kama Mungu ametenda neema kwa mtu, to nyaka iyud ka sura mane en go e sama nojapiny sie, utapata sura ambayo alikuwa nayo wakati alikuwa mlimwengu kabisa. nyaka iyud koluoki mogolo. Utapata imeoshwa na imeondolewa nje. Amina. Yesu paki. Bwana Yesu asifiwe. Nikech Nyasaye mako ng'ato to loke. Kwa sababu Mungu anashika mtu na anambadilisha. Nikech odwani pogruok obed kinde kod joma moko. Na anataka tofauti iwe kati yake na wengine. Mano dwarone. Hiyo ni mapenzi yake. Mane momiyo odwani ogoli e dhier to keti miyud gimoro minyalo ting'e lweti. Ndio maana anakuondoa katika ufakara na anakufanya upate kitu ambacho unaweza ukashika kwa mikono. Ogoli e tuo, anakuondoa kwa ugonjwa, to ibedo mangima, unakuwa mzima. Ini wuode mibiro chuni mondo iting' dhogi tiwache ni jowadwa narado gi Nyasaye tachango. Wewe ndio itakubidi uinue midomo na ukasema kwamba nilikutana na Mungu na nikapona. Nikech ok odwar ni chal ni gi Kaka ni oyudi motelo. Kwa sababu hataki ufanane na jinsi alikupata hapo awali. Koro Nyasaye en Nyasacha. Mungu ni Mungu wangu. To ene moyiena nikating'o dhoga to nopong' dhogano. Na yeye ndiye amenikubalia nikiinua midomo atajaza midomo yangu. Mayaro dhogano malach. Nikapanua midomo yangu kubwa. To Nyasaye biro pong'o dhoga. Na Mungu atajaza midomo yangu. Matiende ni kata kapod awuotho sani. Inamaanisha hata kama bado ninatembea sasa, Kata kapok dhoga opong', hata kama bado midomo yangu haijajaa, to dweche moko 2 inyalo pong' dhoga. miezi 2 midomo yangu inaweza ikajazwa. Dwe moro achiel mapod ni mbele na nitie thuolo ma Nyasaye nyalo kawo. Mwezi mmoja ambayo iko mbele yangu kuna nafasi Mungu anaweza kachukua. Chunya onego ng'e. Moyo wangu unafaa utambue Nyasaye manaradogo en Nyasacha. kwamba Mungu ambaye nilikutana naye ni Mungu wangu. Ok ariwe gi ng'ato. Sijaunganisha na mtu. En Nyasacha. Ni Mungu wangu. Nyasacha yiena mondo wadhi kode hatua katua. Mungu wangu ananikubalia tuende naye kila hatua. In bende wang'i nyalo neno. Wewe pia macho yako yanaweza kaona Sama warruok odonjo, kwamba wakati wokovu umeingia, nitie gima iminene ngimani ni opogore nyaka ndalo manowarie gi ndaloni. kuna hata wewe unaona kwa maisha yako ni tofauti hadi kwa wakati huu. Nikech ang'o? Kwa sababu gani? Nyasaye ok nyal weyi misik kama nonwang'ie. Mungu hawezi akakuacha hudumu mahali alikupata. Ji rondore aronda gi e wuoth ka gi e kore. Watu wanaenda kobokobo tu njiani, Lakini Nyasaye to ok timre kaka mano. lakini Mungu hatendeki hivyo. Yesu baki. Bwana Yesu asifiwe. Koro nitie Nyasaye manyalo miyo ng'ato wuothi ka dhoge opong'. Kuna Mungu anaweza kafanya mtu atembee kama mdomo wake umejaa, Nikech en mowacho. kwa sababu yeye ndiye amesema. Anyalo chiemo. Ninaweza nikakula Nikech Nyasaye. kwa sababu ya Mungu. Chiemo nyalo roma. Ninaweza nikatosheka na chakula Nikech Nyasaye. kwa sababu ya Mungu. Bedo na kuom Nyasaye mano miya mor. Kwangu kwa Mungu inanipa furaha, Nikech aseneno kaka Nyasaye timore koda. kwa sababu tayari nimeona jinsi Mungu ananitendea. To nyawacho nyoro niya, Na nilisema jana kwamba ng'ata ma ruoth noradogo, yeyote ambaye mfalme alikutana naye, Nyasaye nokawo map mar dalagi mokete lwete. Mungu alichukua ramani ya kwao akaweka mikononi mwake.
map mar dala gino ramani ya kwao, edi mung'eyo kako onego pang dala gi kako onego losi. yeye ndiye anajua jinsi ambavyo anafaa apange na kuandaa kwao. Mafel mar dala no Kufeli kwa hiyo boma, ibiro kwan makosa no ewi, watahesabu makosa juu yako, nikech ni rado kod Nyasaye, kwa sababu ulikutana na Mungu dagi duoko report mar gik ma Nyasaye timo, na umekataa kurudisha ripoti ya yale Mungu anatenda. ibi duoko report mag weche manyap, Wewe unarejesha ripoti ya mambo ambayo ni dhaifu. ineno lwenje madongo madala no, Umeona vita kuu ya hiyo boma, kakisera kod lwenje madongo, jinsi ambavyo umekutana na vita kuu, tiweyo magima Nyasaye osetimo to kiwacho kata chi, na umeacha bila kutaja kile ambacho tayari Mungu amesema. Yesu pake. Amen. Jolimbe manodhi limo piny Kanaan, Wale walienda kutembelea Kanani, joma noneno joma dongo gi joma nefili gi joma bedo nade madongo, olemo ne okiduoko report nolemo to wale waliona watu wakubwa wale wanakaa majagina, hawakurejesha hata yale mfano wa matunda ambayo waliona pale. gino lemo ok giwuoye, Wao hawakunena kuhusu matunda. ma joma dongo Wale walinena tu kuhusu wale watu wakubwa gi jok ma ok ginyal dhi irgi, na wale ambao hawawezi wakaenda to kwao. ok giwacho ni gini nyako lemo bende kanyo, Hawakuambia watu kuna matunda pale. tima tele manje joma ne giwuotho go madotir, Wale ambao walitembea nao na ni wajasiri, emo duogo report nolemo nitie watingo wabirogo, ndio wamerejesha ripoti kwamba kuna matunda tumerejea nayo. wan gi ji ma ok fulu kuom gik mabeyo ma Nyasaye osetimo. Kuna wale hawaneni kuhusu mazuri ambayo Mungu wake tayari ametenda. Eno wacho mana gik ma jachien timo gi lwenje gi gik morado go to ma Nyasaye otimo to kuwuok. Yeye ananena tu kuhusu yale shetani anatenda na vita anakutana nayo, lakini ya Mungu haneni kuyahusu. Yesu pake. Bwana Yesu asifiwe. Nyasaye ma Nyasacha Mungu ambaye ni Mungu wangu, anyalo mor mondo aful gik mabeyo mosetimo. naweza furahi nikanene kuhusu yale mazuri ambayo tayari ametenda. Keti nitie gimomiyo Nyasaye biro mondo make lweta. Kwa sababu kuna sababu ya Mungu kuja kunishika mkono. Sama Nyasaye yie weyo moni e dala kata weyo chuo, Wakati Mungu anaacha wanaume au wanawake kwa boma, to ine mobiro to rieri. na wewe ndiye anakuja anakuteua. Kitab neno sama jati Nyasaye openjo niere joma nokuongo war e mieri kuond magiyai. Kwa sababu niliona mjakazi wa Mungu alipouliza wale walitangulia kuokolewa katika maboma walitoka. Yutingo barie kiwanja ni karibu te. Watu waliinua mikono kwa uwanja huu karibu wote. Ochopo ko wacho ni kare wan mana gi jotelo. Ndipo akasema kwamba tuko tu na viongozi. Nyasaye noweyo ji mamoko. Mungu aliacha watu wengine. Ok ni ji ne onge. Si kwamba hakukuwa na watu. Ibi ng'eyo ni ji ok ne onge. Wewe pia unajua kwamba si kwamba hakukuwa na watu. Nitie mon manotelo ni. Kuna wanawake walikutangulia. Nitie chuo manotelo ni. Kuna wanaume walikutangulia. Nitie joma nokuongo nyuol. Kuna wale walizaliwa mbele. To ine ma Nyasaye ogikie yieri. Na wewe ndio Mungu amekuteua. Mondo bed Nyasachi. Ili awe Mungu wako. Toko se yieri mondo bed Nyasachi. Baada ya kukuteua awe Mungu wako, Ine be koro negi fweny. wewe pia inafaa ukagundue. Kendi gigi nyiso ji. Na ufikie kuambia watu Wadwa an gi Nyasaye ma Nyasacha. kwamba wenzetu niko na Mungu ambaye ni Mungu wako. Nyasaye ma Nyasacha ni. Na huyu Mungu ambaye ni Mungu wangu, Seneno gini ka Nyasacha notimo. nimeona haya na haya kama huyo Mungu wangu ametenda. Otimo kokoriwore gi ng'ato. Ametenda bila kuungana na mtu. Tima kende. Ametenda tu peke yake. Kenda doko janeno. Na mimi ni mshuhuda Ni Nyasaye temo timo. kwamba ni Mungu tu ndiye ametenda. Kama chuna munda shika luwo bangi. Inanilazimisha niende nidumu nikimfuata. Yesu baki. Bwana Yesu asifiwe. Gima nyalo chuna munda kuni jatiendi gik mitimo na biasongo mabor kodi owada. Kile kinaweza kikanilazimisha nimwambie shetani yale unatenda niko mbali nazo sana. Chuna munda chur mabor kodi nikech gik mitimo. Inafaa nisonge mbali nawe kwa sababu ya yale unatenda. To gik ma Nyasaye timo na. Na yale Mungu ananitendea. Chuna munda chura machiegni kodi. Inanilazimisha nisonge karibu na yeye. Neketano. Kwa sababu gani? Nyasaye ni Nyasacha. Mungu ni Mungu wangu. Sama nogola kama ne antie mane tekta. Wakati alinitoa mahali nilikuwa magumu, Nogola gi sababu. alinitoa na sababu. Nogola kodi gimomiyo. Alinitoa na sababu. Yesu pake. Bwana Yesu asifiwe. Nyasaye nyalo kalo ng'ato kamoro kanitie gimodwaro mondo wuog e dhogi. Mungu anaweza akatoa mtu mahali kwa sababu anataka kuna kile inafaa itoke kumdomea. Koro Nyasaye ma Nyasachwa no. Sasa Mungu ambaye ni Mungu wetu, Ma ng'ato nyalo luongo ni Nyasache. ambaye mtu anaweza akamwita Mungu wake, Chunye nyalo chayo lweny kod weche manie dala kamotelo. moyo wake unaweza ukadharau vita mahali ameoleka. Yena iwe wach matie kiko kiloko. Opaki Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ng'ato chunye nyalo chayo. Mtu moyo wake unaweza ukadharau.
weche madongo manie dala kama entie. Vita na yale makuu kwa boma mahali yako. Ang'o miyotayo? Sababu gani? Owinjo ka en gi Nyasache. Anahisi kama akona Mungu wake. Yawuot joka Yuda, wana wa Yuda, winjo ka ruoth chal ka gima chiwo report. Wanasikia kama mfalme anatoa ripoti. Ni ng'ama ok lam Nyasach Babylon, kwamba yule ambaye hata muabudu Mungu wa Babyloni, chal ka gima idhi chwakne mach idhi rwake. Ni kama atawekwa katika tanuri la moto. To gitamore. Na wamekataa. Kech ging'eyo Nyasaye magingo. Kwa sababu wanafahamu Mungu ambao wako naye. Ging'eyo Nyasaye no kaka talo. Wanajua jinsi huyo Mungu anakaa. Ging'eyo kit Nyasaye no. Wanajua utu wa huyo Mungu. Koro wachno chuno gi mondo gitamre. Inawalazimisha wakatae. To kofwenye gitamre to koni chwako ne gi mach manyadi pili. Wakigundua wamekataa wanawekewa moto mara 7. To nikech ging'eyo Nyasaye no. Kwa sababu wanajua huyo Mungu. Kendo ging'eyo Nyasaye gino. Na wanajua Mungu wao. To kit jawuot joka Yuda. Na utu wa wana wa Yuda. Ni onge lamo Nyasaye machielo. Hakuna kuabudu Mungu mwingine. Wach ma yawuigo morago. Na jambo ambalo hao vijana wananifurahisha naye. Iwere thuolo. Wamejiacha huru. To giwacho niya. Wakasema. Wan kata obiro golowa. Sisi hata kama hatatuondoa. Kata ok obi golowa. Hata kama hatatuondoa. Gima wang'eyo ni ok walam machielo. Kile ambacho tunajua hatutamwabudu mwingine. Giyetho e girgino. Wamekubali kufa kwa hiyo yao. Akiani bi ng'ato wija. Sijui kama mtu ana. Yesu pake. Bwana Yesu. Giyetho e girgino. Wamekubali kufa kwa hiyo yao. Ni biro gologi kata ok bi gologi. Kwamba itawatoa ama isiwatoe. Gin gima ging'eyo ni ok gilam machielo. Kile wanajua hawatamwabudu mwingine. Ging'eyo ni Nyasaye gi janyiego. Wanajua Mungu wao ana kinyongo. Ok riu gi ng'ama chielo. Haezi akaunganishwa na mwingine. Ging'eyo ni Nyasaye gi ok nyal lam tichaki lamu machielo. Wanajua kwamba Mungu wao haezi akaabudiwa na mwingine pia aabudiwe. Ging'eyo gik madongo ma Nyasaye gi nosetimo. Wanajua yale makuu Mungu wao ametenda. To wachne chungo yawuoyi gi mondo gitamre. Jambo hili linalazimisha hao vijana wakatae. To kaka Nyasaye bende jal ma jawuok ga kowinjo ka nyinge otal. Kama Mungu pia huwa anaondoka akisikia kama jina lake limetajwa. Owinjo ka yawuot joka Yuda ramo kuom nyinge. Amesikia wana wa Yuda wamekwama kwa jina lake. Opaki Yesu. Bwana Yesu asifiwe. To wachno chal ka gima ogolo Nyasaye kama nobete. Jambo hilo ni kama limemtoa Mungu mahali alikweti. Enoko biro kama yawuot joka Yuda nitie. Hajakuja mahali wana wa Yuda wako. Odhi odonje ei mach. Akaingia kwa moto. Joka chwako teno tieko teko mach. Wale wanaweka moto lakini yeye anamaliza nguvu. Joka chwako teno tieko teko mach. Wale wanawasha moto lakini yeye anamaliza nguvu za moto. Sama podi ni ka Nyasaye ni ei lweny. Nyasaye ok ni ka ng'ato onge ei lweny. Mungu yuko katika vita. Nyasaye ma Nyasaye ng'ato. Mungu ambaye ni Mungu wa mtu. Ilweny ne ma Nyasaye nodake. Hapo kwa vita ndio huyo Mungu anaishi. Nikech otieko teko ne kapok idonjo. Kwa sababu anamaliza nguvu yake kabla uingie. Yesu wapa. Wach nochuno Nyasaye mondo donje ei mach. Jambo hilo limelazimisha Mungu aingie kwa moto. Onege teko mar mach. Amalize nguvu ya moto. Ndiko wacho niya. Andiko linasema. Nika nodirgi e mach. Walipoingizwa kwa moto. To joma nodirogi. Wale ambao waliwaingiza. Ema mach nokuongo wang'. Ndio walichomeka kwanza. To kitu kata yie wich. Na wao hata nywele. Ne ok odong' e majno. Haikubaki kwa moto. To mano te Nyasaye ma in go. Na huyo ndio Mungu uko naye. Wabadi kama kedi. Fungia hivi kama unalala. Mane Nyasaye ma in go. Huyo ndiye Mungu uko nao. Nyasaye manyalo nego mach kapok ng'ato donjo ei. Mungu ambaye anaweza kazima moto kabla mtu aingilie. Mano wach manyalo miyo chuny ng'ato chal ka gima chayo lwenje gi weche mandira ngat kama en. Inaweza ikafanya mtu akadharau vita na mambo ambayo yako katika lango mahali yako. Gima biro chuni mondo itim kaka piny dwaro. Kile kitakufanya utende jinsi ulimwengu unataka. Nine keche kia Nyasaye ni wuothogo. Kwa sababu hujui Mungu ambaye unatembea naye. Ikia Nyasaye no kata matin. Humjui huyo Mungu hata kidogo. Nyasaye ne ikia. Huyo Mungu humjui. No chal nade. Kwamba anakaaje. Mondo warruok ng'eni en warruok. Ili wokovu ijulikane kwamba ni wokovu. Ili wane Nyasaye no kaka dhi kodi. Wanataka kuona Mungu jinsi ambavyo anaenda nawe. Yesu pa. Bwana Yesu asifiwe. Jo-Israeli ba onegi nam mondo ng'e ni Nyasaye gi ema nosewuok kodgi e piny Misri. Wana wa Israeli wanatawanywa bahari ili wajue kwamba Mungu wao ndiye alitoka nao Misri. Weche mikalogo ema miyo wadwa ng'eyo ni kare ruoth nowari. Mambo ambayo unapitia ndio tutataka kujua kwamba Mungu alikuokoa. Weche mikalego. Haya unapita. Ema miyo wadwa neno ni kare ruoth
ruoth no wari. Na ndio tunataka tuone kwamba mfalme alikuokoa kweli. Koro mano wach monego chandi ni Nyasaye dwa ni mondo pong' dhoga. Ni jambo ambalo nataka nikusumbue kwamba Mungu anataka ajaze mdomo wangu. Mungu keti modak maber madhogi opong' jalo kia dwaro fuere miere. Yule ambaye mdomo wake umejaa hajui kuleta zogo kwa mbimboma. Apako Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Jalo kia dwaro fuere nyaka kichi wuode winjo kuyiengo ngeni chiwode biro luwo bang'e gi Nyasaye. Yeye hataki kuzozana na mtazamwana, anajua atamfuata na Mungu wake. Ong'eyo. Anajua. Deo chandre go wetene nikech ong'eyo ni en gi Nyasaye mopong'o dhoge. Ajali na ndugu zake kwa sababu anajua kuna Mungu anajaza mdomo wake. Sitel mibiro nego kako dak Millicent ki kako wuotho ki kako jalo wan gibiro luwo bang'e gi thuon by force. Jinsi wataona anaishi na jinsi anakaa watamfuata kwa lazima. Biro nenore anene mbele kaka ni wuotho. Itaonekana tu hapa mbele kama wewe mama ni komo mbele. Kwamba nani ako upande mzuri. Kwa sababu unajua uko na Mungu wako. Namshukuru mfalme. Ndiko no wacho ni aja kwa. Andiko linasema mchungaji. Tojoga ne okuwinjo duonda. Kendo Israel ne okodwaranga. Joma okuwinjo duond Nyasaye. Wale hawasikii sauti ya Mungu. Kile joma gikie kiwango. Ni wale wanafikia kiwango. Machal kagima ngima makoro giwuotho sani. Ni kama maisha wanatembea sasa. Nyasaye poko sepong'o dhogi. Mungu bado hajajaza midomo yao. Wuotho to sewuotho higa achiel. Kutembea ametembea mwaka mmoja. Osewuotho higa ariyo. Ametembea miaka miwili. Osewuotho higa adek. Ametembea miaka mitatu. Osewuotho higa ang'wen. Ametembea miaka minne. Ochomo higa mar auchiel. Analenga miaka ya To sita. ena kaka nyoe. Hapo tu jinsi ambavyo alikuwa. Kono penjo moko ni jowadwa anakia kaka wachini uwinjo jowadwa. Ndiye aulize wengine, mimi sijui mnasikiaje hii. Akia kaka wachini uyude jowadwa. Sijui jinsi ambavyo mlipata hili neno. Anatemo to gini ok dhina. Mimi ninajaribu na yeye. Isedagi winjo weche mag Nyasaye mowacho kodi. Wamekataa kusikia maneno ya Mungu ambaye ananena nao. Nikech ang'o? Kwa sababu gani? Wan gi ng'ama ruoth yiere kind ji. Kuna mtu Mungu anamteua kati ya watu. Ji to nitie. Na watu wako. To nitie kaka iyierogi. Na kuna jinsi To wanateuliwa. ng'ama oyierno. Na yule ameteuliwa. Nitie gik mabeyo ma Nyasaye nyalo wacho kode. Kuna mazuri Mungu anaweza kanena naye. Jopaki Nyasaye. Bwana Yesu asifiwe. Nikech Nyasaye obiro mondo pong' dhogi. Kwa sababu Mungu amekuja ajaze mdomo wako. Obiro mondo chako songo kodi. Amekuja ili apige hatua nawe. Obiro mondo mak lweti. Amekuja ili akushike mkono. Obiro mondo wuothi ka wiyi tingo. Amefanya utembee kama umeinua kichwa. Yesu paka hii. Bwana Yesu. Wewe wasoma watu mondike Luka. Wacha tusome kile ambacho kimeandikwa kwa Luka. Achaki achiele wan. Tuanze aya ndogo moja. Gima miyo Nyasaye yiero ng'ato nitie. Sababu ya Mungu kuteua mtu kunayo. Nikech ok odhi gi ji duto. Kwa sababu haendi na watu wote. Ok odhi gi ji te. Haendi na watu wote. Mane momiyo nyaka odwar inyayudo ka ruoth owaro ji. Na unaweza kupata Mungu ameokoa watu. To nitie kaka oyiero jomoko. Na kuna jinsi ameteua wengine. Nikech winjo duonde to timo kaka odwaro to go kodgi hatua ka gidhi. Kwa sababu wanasikia sauti yake na kutenda mapenzi yake na anapiga nao hatua wakienda. Ndiko no wacho niya. Andiko hilo linasema. Ji mang'eny osetemo mondo chan wechego mano otimore e dierwa. Mano Luka beach. Ni Luka sura ya 5. Luka beach ma ewane achiel. Luka sura ya 5 aya ndogo moja. Wacho kama kane oganda oyudo odiye ka giwinjo wach Nyasaye, nochung' e tiend nam Genesaret. Kendo noneno yiedhi ariyo e dho wath, to joywecho nosea eigi, kendo noyudo giluoko gokgi. Noidho e yie achiel mane mar Simon, kendo nokwaye mondo osiane yie matin oa e dho wath. Opaki Yesu ruoth. Bwana Yesu asifiwe. Ka Yesu yale dho nam, kama Yesu anahubiri kando ya bahari, to sewuoyo gi ji motieko. To chal ka gima chako yiero jomoko. Ni kama ameteua wengine mondo chako songo go kendo ili asonge nao tena. To e dho nam kanyo wewe gi ji kendo maber chuth. Hapo kwenye ufuo amenena na watu vizuri tena. To kochung' koro tieko, akiwa amesimama na amemaliza, to kone Petro, anamwambia Petero mondo kao yie mondo sia, ili achukue mashua ili akasongeze. Odonje yieno. Ameingia katika mashua. Amen. Amen. Soma ni Matinda ariyo no. Soma aya ndogo mbili. Kendo noneno yiedhi ariyo e dho wath. To joywecho nosea eigi.
Noyudo giluoko gokgi. Walikuwa naosha nyavu. Noidho e yie achiel mane mar Simon. Kendo nokwaye mondo osiane yie matin oa e dho wath. Okwayo Simon mondo osiane yie oa e dho nam ochore gi mbele. Akamwomba Simoni ili akusongeze mashua itoke kwenye ufuo. Lakini ni odwani mondo mar Simon ogole dho pi kama mamoko nitie. Anataka ya Simoni iondolewe mahali yale mengine yamo. Okao mar Simon achiel gisongo go gi mbele. Amechukua ya Simoni moja wanasonga nayo mbele. Kawaru okotimo ne ng'ato. Kama wokovu umetendeka kwa mtu. Ma ng'ato yie mondo Nyasaye obed Nyasaye. Na mtu amekubali Mungu awe Mungu wake. Okomaki to weingi kanyo. Akushiki na anakuacha hapo. Kose songo kodi gi mbele. Akiwa amesonga na wewe. Onitie weche makuri watu mopogore gi mo wachne ji koni. Kuna yale unaambiwa tofauti na yale watu waliambiwa hapa nyuma. Nikech ng'amo yier kuri watu ni weche mag dongo. Kwa sababu yule ameteuliwa anaambiwa yale ya kuendelea. Watu ni weche mag dhi. Anaambiwa yale ya kwenda. Ni watu ni style monya yudo go gik modwaro. Anaambiwa jinsi atapikia yale ambayo anahitaji. Kwa hiyo Simon mondo okao yie mondo song mbele. Akamwomba Simoni ili akasongeze mashua yake. Banka gisetorore to wacho ni. Baada ya kusonga akamwambia. Nobedo pinye yie. Mopuonjo ganda. Obedo pinye yie mopuonjo ganda. Akaketi kwa mashua akafunza umati. Kana utieko yalo. Loko ni Simon ni ya. Si ayie idhi e kut. Yesu paki. Bwana Yesu asifiwe. Nitie tim makosa idho yie manegi wuok gedo pi. Kuna kikundi baada ya kupanda mashua ambao walitoka nayo katika bahari. Kichoro rego mbele mopuonji kanyo wach Nyasaye ma wacho rumo. Wamesonga mbele wakafunzwa neno la Mungu likaisha. Otako dongi Simon kendo. Akasalia tena na Simoni. Ukone ni chakisia yie watakwa dhie kuti. Akamwambia asongeza mashua tena tuingie kilindini. Itero Simon kumakore de yude gigi Nyasaye. Simoni anapelekwa mahali atapata vitu vya Mungu. Yesu pake. Bwana Yesu asifiwe. Jidhiga tuwakatua. Watu wanaenda hatua kwa hatua. Otako kanyo gige ti marario. Akaifika kwa kikundi cha pili. Otako utiku giti marario goe ti marade. Akamaliza na timu ya pili na kuingilia ya tatu. Kama kuri nyise Simon ni Simon. Wakati Simoni anaambiwa Simoni. Koro siya yeni koro wadhi ku. Sasa songeza tuingie kilindini. Nitie kama watu maradala kalo ngatu tugike. Kuna sehemu kila neno la boma linapita na mtu. Yesu pake. Bwana Yesu asifiwe. Sama ngato gi. Wakati mtu anaenda. Nitie tuwa mangato goyo. Kuna hatua mtu anapiga. Kotako gikanyo. Akiwa amefikia hapo. Otako chorore kama chia. Anasonga tena. Kotako gikanyo. Akiwa amefikia hapo. Otako chorore kama chia. Anasonga tena. Gimamiyo ngato lale step mokuongo. Sababu gani mtu anapotea kwa step ya kwanza? Oko winji gite Nyasaye wacho. Asikii yale Mungu anasema. Samoro kalo step mokuongo. Pengine amepiga hatua ya kwanza. Step mara hiyo koro kokal. Hatua ya pili sasa hapi. Anumi kokal. Sababu gani ya pili? Odagi winjo wach mamiyo ngato kalo kanyo. Amekataa kusikia kwa sababu gani mtu anapita pale. Nyama koko warsani. Yule ameokoka sasa. Samoro weche mawase winjo enoko bigike winjo bangi gare. Pengine yale tumesikia hata sikia kwa miaka miwili. Tukanya saiti mune ngato muono. Kama Mungu anamtendea mtu rehema. Ugike kiwango marugoyo gi ngato site. Anafika kwa kiwango cha kupiga na mtu hatua. Yesu paka. Bwana Yesu asifiwe. Mumini Simonia. Na ndio maana Simoni anaambia. Koro takisia yie wadhi kutkoro. Sasa songeza mashua tunaingia kilindini sasa. Kutkani kore wacho nani ya. Pale kilindini anaambiwa. Ubolo goku umakrech. Simoni no wacho nani ya. Ruoth nende wachandore gotieno duto. Ne ok wamako gimoro. To kuom wachni nabolo gogini. Opaki Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Petro neno katweti kawacho no chal kagima tek. Petro anaona kwamba hilo ni ngumu. To neketi Yesu wacho. Lakini kwa sababu Yesu ndiye amesema. Tude mundo golo gogo koro terena. Inamlazimisha atoe nyavu aweke kwa bahari. Sitala manyo chandore gotieno. Jinsi ambavyo aliteseka na usiku. Chal kagima chuni Simon noko ni mai mugiko kataka duge namni kana ni chal kagima. Ni kama moyo wake ulisema kwamba hiyo ndio ya mwisho hata rejea kwa bahari kama inakaa hivi. Nitie watu manyamio ngatu huyo. Kuna jambo linaweza kufanya mtu kanene. Kadi poni watu ni talma kama hili jambo linakaa tu hivi. Okaduogi. Mimi sitarejea. Kataka temu watu. Ama sitatenda hili tu. Elemo utaseti mwechete. Nimeomba, nimetembea, nimetenda yote. Tukapuni timu nataka timu nani? Kama bado yananitendekea jinsi yananitendekea. Watu na gilemba ndiye muru. Mambo yangu na kuomba ndio nimeacha. Anumi ulembe rumo. Sababu gani anaacha kuomba? Oneno kachal kagima okuogne kaka no paro. Anaona kama haitoki jinsi ambavyo alikuwa Reto kumake dopi. Haezi akashika
samaki kando ya bahari. Rech ok nyalo make edho nam edho pika. Haezi akashika samaki hapo karibu. Akanyo ok rech onge. Hapo hakuna samaki. Yesu pake. Bwana Yesu asifiwe. Kochorore matin kanyo be yudo ka ok nyalo gole yie machak bole go. Akisonga kidogo pia aoni anaweza kaweka nyavu na atoe. Hapana. Kanyo ok nyalo. Hapo haiwezekani. Nyasaye matimo ne ng'ato gik madongo. Mungu ambaye anatendea mtu makubwa dwaro ng'ama ochorore gi. Anataka yule amesonga ndani. Yesu pake. Yesu asifiwe. Kanisa opagruo. Kanisa asifiwe. Sama ng'ato dwaro mondo onegi gi Nyasaye. Wakati mtu anataka aone ya Mungu, bedo gi oko ok bikonyi. Kukaa nje haitakusaidia. Bedo gi oko ok bikonyi. Kukaa nje haitakusaidia. Ng'ato ochorore gi. Kama mtu amesonga ndani, to iye kuno mantiere gik madongo ma Nyasaye nigo. Hapo ndani ndio kuna yale makuu ambayo Mungu ako nayo. Ng'ato ok nyalo pong' gi oko ka. Mdomo wa mtu haiwezi kujazwa na hapa nje. Hapana. Ng'ama kori pongo dhoge ni ng'ama koro sedongo. Yule anajazwa mdomo ni yule ambaye tayari ameendelea. Awinjo ka chunye ni giwete moko mosekano. Anasikia moyo wake una yale tayari ameyahifadhi. Opogore gi richo. Ni tofauti na dhambi. Opogore gi weche manono. Yeye amejitenga na mambo ya bure. Owinjo ka ok onyalo donjo wach moro amora ma ok mi nying Nyasaye duong'. Anasikia hizi akaingia mambo ambayo haipi utukufu jina la Mungu. To wachno go kode. Na jambo hilo linapiga na yatu. Kama kwa chomo ni. Anasema mahali ninalenga. Kama chomo madhien. Mahali ninalenga nikienda. Hebu tingo gik madongo madwaro. Na ndio imebeba makuu ambayo anahitaji. Nyasaye dwa ni chori gi. Mungu anataka usonge na ndani. Kichunyi duto te. Na moyo wako wote. Biwindi gik madongo ma Nyasaye wacho. Ili usikie makuu ambayo Mungu anasema. Sama waru kolimo ng'ato. Wakati wokovu umemtembelea. Waru okidigi gik madongo momiyo jomo yiero. Wokovu ina yale makuu inatepea yale ameachagua. Kiaka tabe ng'ato winja. Upaki Yesu. Waru okidigi gik madongo. Wokovu ina ya mambo makuu. Momiyo jomo seyiero. Ambaye anatenda wale wamepewa. Opuonjo ji tima ng'ongo oko. Amewacha watu mati nje. Kendo tako puonjo tima ariego na. Amewafunza tena baharini tena. Otako siau hiyo tako digi. Pia wamesongeza mashua wameingia ndani. Jomo puonjo ka okonyiso ni siau hiyo ubolo gogo. Wale wamewafunza hawajawaambia Mungu kaingize yombo na ukaweke nyavu. Petro kwa Simon kwa uoyogo. Na Simon anaponena naye. Osesia yo iye manyadi de. Tayari amesongeza mashua mara 3. Kwa kiko nini wijo. Ndipo anaambiwa sikia. Bol gogo. Sasa weka nyavu. Mono makret. Ili kashike samaki. Ogo kone ni bol gogo tiwe. Hajaambiwa weka nyavu na ukaache. Opadruo. Bwana Yesu asifiwe. Okoo watine ni bol gogo tiwe. Hajaambiwa tia nyavu na ukaache. Ameambiwa. Watine ni bol gogo. Ameambiwa tia nyavu. Kati makret. Ndipo ukashike samaki. Bol gogo ti makret. Tia nyavu na ukashike samaki. Matine ni deketi Nyasaye mo wacho. Inamaanisha kwa sababu Mungu ndiye amesema. Kare ungeki manyalo tama time na ngati mantie. Hakuna kile kinaweza nikataza kwenda kwa lango liko. Okinyalwe. Haiwezekani. Okadwa ngekar pesa mango. Sitaki kujua kiwango cha pesa niko nayo. Okadwa ngekar mwandu maselo. Sitaki kujua mali ambayo nimetengeneza. Umiye deketangero na sata mano. Kwa imani kwa sababu unajua Mungu ambaye niko naye. Kato mano kumano kende. Sio hiyo peke yake. Nyasaye mose wacho na. Mungu ambaye tayari ameniambia. Yesu ndimo na malemia. Kama Yesu amenilengea kwamba kama kuri gike karkutni. Mahali umefika hapa kilindini. Bolu gogo imakret. Sasa tia nyavu na ukashike samaki. Elamba mora kuro kinyalo bayo boch. Maombi yangu yote hizi yana bure. Amena. Lamba mora kuro kunyakalo ka okutiyo. Maombi yangu yote hizi pita bila kutenda. Opaki Yesu. Okinyalwe. Haiwezekani. Hallelujah. Yimange chunya. Imani ambayo niko nayo moyoni Ero mwangu. moero lego Nyasaye. Mapenzi ambayo tunapendana na Mungu. Usijina no bedo Nyasaye. Amekubali akawa Mungu wangu. Muchako yera injiri joma mo. Akaniteua kati ya wengine. Oweyo ji moko chien. Ameacha watu wengine. To ano kawa wadi kode. Na mimi amenichukua tunaenda naye. Kibabiro miya bedi mutegno moloera ngamo. Sababu gani itafanya niwe mwenye nguvu sana Kaka pina nijaiga pirare. hata kama mimi ni mdogo wa miaka 20. Kawindo ni Nyasaye Nyasacha. Nikasikia Mungu ni Mungu wangu. To Yesu tako yera kindu mbesa. Na Yesu ameniteua kati ya marika. Ediri niye kena. Kati ya mawifi wangu. Oweyo joma moko. Akaacha wengine. To ane mokawa. Na mimi ndiye amenichukua. Oyera wadi kode. Ameniteua tunaenda naye. Kuro nitie kama nyaka kala. Kuna mahali lazima nipite. Tiketani ki Nyasaye. Kwa sababu niko na Mungu. Hallelujah. Nitie kama nyaka kala. Ani ki Nyasaye. Niko na Mungu. Okabikenda. Sitaenda peke yangu. Hapana. Okabikenda. Sitaenda peke yangu. Wadi wakali wagige kumo nego wagige. Nataka tupite tufike mahali nafaa tufike. Wero dong chien. Wacha kupenda kubaki
kubaki nyuma. Dong chien biro mi sim. Kubaki nyuma itafanya uzime. Dong chien biro mi bed kaka okidwa. Kubaki nyuma itafanya ukae jinsi utaki. Dwar mondo Nyasaye majatim ne ji wuono tim ni nguono. Tafuta Mungu ambaye anatendea watu wa rehema atendee kwa rehema. Petro wacho ni ya Petro anasema, asetandora. nimeteseka. Sitalo masetandora go. Jinsi ambavyo nimeteseka. Okanyalo wuok. Siwezi toka. Tunikech kori wacho. Kwa sababu tayari nimesema. Ya jogi ukuja pa. Hawa wanisikii kweli. Opakru. Bwana Yesu asifiwe. Utieno ni atiyo matek machalo kama duogo nono. Usiku nimeteseka nikarejea bure. Tunikech kori wacho. Kwa sababu sasa umesema. Koro na bolu gogo. Sasa nitatia nyavu. Lakini Nyasaye wacho koro chuna muda bolu gogo. Kwa sababu Mungu amesema tayari nitatia nyavu. Edala manatede. Kwa boma mali nilioleka. Ne okodwar weche ariyo. Haikuwa inataka mambo mawili. Weche mane okodwar ng'eny tariyo emane okodwar ahinya. Mambo ambayo aliyakuwa yanahitaji ni mengi lakini mawili makuu. Ng'ama thi sikul. Yule ambaye anasoma na anaenda shuleni. Nyathi madhi sikul. Mtoto ambaye anaenda shuleni. Dalano ne okdwar. Hiyo boma haikuwa inataka. Kabisa. Togi dhako madake dalano mabed nyaka tiyo. Na mwanamke ambaye anakaa kwa hiyo boma na akae hadi azeeke. Okodwar. Hataki. Mwandu madonjo dalano. Mali ambaye inaingia kwa hiyo boma. Okodwar. Hataki. Gimora mora. Chochote tu. Obed dhiang', obed diel,